Ka IQ kadang sidap launch ya kena kepun temai jongka bat kata kedai ka IQ 15R. Bat kena kedai kasin banengkong kilawan rak ya kena ke model ke badon bat utu R. Tewat long confuse ya kena bat katoka IQ 15 ke baki dang sidap launch haki niki kendet benai baladem. Katoka IQ 15 kadai ka top model lana ka flagship phone na barok ki phone jong kena ka IQ. Kat bah kena pat kandai ke bah po ya katoka IQ 15. Lana kan long rukum ka sub model jong katoka IQ 15. Teki bah po ya kena pat but sakitoki IQ Neo series jongka. Tekum ta kane kandai hapdeng kitoki Neo series bat katoka number series jongki. Kamut kalak kenjok syaki flagship phone ka kerdan jongka. Tekumba pietip bakana ka IQM kadai ka bakam fokus yaki performance laneban lakai game. Tekhendiat ngan pensyaya pi bakana ka IQM kadai ka sub brand jongka Vivo. Tekumta kana ka Vivo kalak benta bakana ka IQ kadai ka bakam fokus yaki performance laneban lakai game. Tenaga ta gadau kana ka IQ ka sat organize yaki neki e-sport kum haki BGMI tournament. Handre kana ka Vivo pat yalade ka kam fokus yaki kamera. Naga ta gadau kana ka Vivo kalak benta kenang kumne kenang baki nong tit kilak ban decide. Lada kidai ki baklan ban lekai game kilak ban tit dagi digi pun jongki IQ. Katba kita pat ki badon kam ya ka kamera kilak ban jet dagi pun jong kenaga Vivo. Tahakan naga video nginyepit ya ki features jong kenaga pun temai jong kenaga IQ kilong kumno. Tekat ba pidang yapit wat klet ban ai galak jong pi bat kotoga hype jong pi kum kadak ba pi singau tenat ban page ki video naga naga channel. Bat singau ba subscribe ru kenang bangan nang yo mensim banang ya penmi ki video ya pi. Tementa nginyepit ya ka desain jongka. Handre ngan yetu shwa daki colors jongka. Kana kapun kadon arti lagi color jongka kabarangkong kataga Triumph Silver kabar kataga Dark Knight. Haga naga Triumph Silver lada pipit na din naga toga back jongka kadon ya kitoki pattern mo kitoki balong kumki chessboard. Kadba haga toga Dark Knight pat ka color variant kalong simple. Handre haki benta jong katoka kamera jongka lana katoka kamera model jongka ka compare bun nagi beki model jongka. Te haga build jongka pat haga body jongki kisnada ki metal body lana ki aluminium. Kadba haka bak jong kipat haka toka Dark Knight ki ada ka fiberglass bat haka toka Triumph Silver pat ki ada ki glass. Haka thickness naga jing ben jong ki ka point nyau point kendai bat haka jing kia jong kipat ka point kumba arspa pra na arspa gram. Haki sim card ki ada ki dual nano sim card. Handre kim support ya kita ki e sim card. Haka IP rating pat ki ada ka IP68 pat ka 69. Kamut kala long ka water resistance. Nangta ban unlock ya kana kapun ki ada ka under display fingerprint daga taga ultrasonic sensor. Tementapan ini poy haka display jongka. Kajing hek ka display jongka naga pun kalong 1.1 inci. Kalong tik kum kajing hek jongka toga Vivo V70 Elite. Kabang ngadang sidep permi video haka naga channel jonga. Te kata gamut kaneru kam dah hek than lane read than ka display jongka. Te ka long medium kata ka size jongka. Bat kila ai da kata ka 1.5K flat AMOLED display. Kata ka 10 bit ke HDR10 Plus ru ka support. Bat kala yo ru ya kata ka iCare certified. Haka refresh rate ki ada ka sispa sabsa Hz. Bat lai hajar Pak Hz pat kataka touch sampling rate ki ai. Haga brightness pat kat plus pat nits ka HBM bat san hajar nits pat ka peak brightness jongka. Bat haga tu ka screen to body ratio jongka ru kala yo hadu kumba kendai pusau persen. Kamut la rit ba kitu ki bezel jongka lana kitu ki benta bajong katuga display jongka. Bat kilong uniform barok sadong kim hek siliang ne rit siliang. Tenang ta ban yada ya kana display jongka kila ada kataka scotch sensation up. Temen tapat nginyepoi hau chipset jongka. U chipset lana processor kila kana kapun kata da Snapdragon 8 Gen 5. Bat lain nanometer kisnai u. Une processor tu la long u baklan bor. Hoj umde top model 101 bar naki neki Snapdragon processors. Namar top model jongki neki Snapdragon ude utu Snapdragon 8 Elite Gen 5 ubaki la ai hakatuka IQ 15. Handre une ru umde syu bapo namar kajing klan jong u kala rangkat bat utu top model ubam nin snem utu Snapdragon 8 Elite. Naga ta gadau haga naga segmen kana ga phone kala long ka we nagi phone ki baklan bor haga yang ka performance lana ban le kai game. Bat nalo rune processor kila ai ru sau we utau extra chip utau Q2 chip. Utau Q2 chip unyarap ban enhance yaki visuals bat yaki frames kamtam haga por ban le kai game. Te haga antutu score une processor uyok palat yaka lai million. Te ban lek kai game kum ka BGMI kana kapun kala support daka sispa RPU FPS. Handre lada ton only ya utau game booster jongka kan la ban push hadu sispa sapusau FPS ru. Namar baga tu ka display jongka kala support daka sispa sapusau Hz ka display bat baga don ru ya utau Q2 chip ubala ban boost hadu sispa sapusau FPS haki game. Handre tangki game neki apps ki ba support kila ban yo hadu kataka sispa sapusau FPS. Nangta ban control yaga hit kila airu yaga taka VC cooling system daga 1000 spa mm². Te habai pet kumne kana kapun kala klan bor hakal yangka performance jongka. Tengin nyepoi pat haki software jongka. Haka naga pun kila ada ka Android 16 bat utau Origin OS 6 utau UI jongka.
Saus name kin aya kata ka Android update lana ka OS update bat hadu news name pat kin aya ka security update. Te hakil yang ki AI features ru ki don cibun kila ai hakana pun kumbaki ju ai haki model thema jongka. Te mentapan ini pej haka rambat ka storage jongka. Kana ka pun ka don hadu lai teli kita ki rambat ki storage variant. Kaban kong ki ada ka pra GB ka rambat arspa san pun GB ka storage. Kabar ki ada ka khat RGB ka RAM bat arspa san pun GB ka storage. Kabalai pat ki ada ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage. Kajat RAM ki lai kana ka pun kata ada ka LPDDR5X Ultra bat kajat storage pat ki ada ka UFS 4.1. Teh hakal yang kini kijat RAM bat kijat storage ru kila ada ki bastet lana ki bat mai ki version. Teh mentapan ini poi haka kamera jongka. Kana ka pun ka don tang artili ki kamera jongka nadin. Teh pilak ban notice bahaki pun ki bakam fokus ya ka performance lana ban lek kai game pin yoi baki syat ai daki artiligi kamera. Om kum ki pun ki bakam fokus ya ke kamera pan ki syat ai daki light ligi kamera. Te hakan neru namar bagade ka pun ke bakam fokus ya ke performance ban lek kai game te ka don tang artiligi kamera jongka nadin. Kaban kong ke primary kamera ki ada ka 9 megapixel bat ka support ru ya ga OIS. Haka sensor kila ada ka Sony LYT 700V. Te haki video ka support daga 4K 60 fps. Nang ta haka tu ke kamera ka barpat ki ai tang daga 5 megapixel kata ka ultra wide kamera. Teladar day ke pun ke bakam fokus ya ke kamera pinui kan don ru ya kata ka telefoto kamera. Kumbadon haka tu ka Vivo V70 series. Namar kato ka deka kamera centric phone. Henry hakane kam don ya kata ma. Te haka front kamera jong kapat ki ada ka 4 megapixel bat haka neru kala support daga 4K 60 fps. Ka kamera jong kata ka sulong design. Namar ya kitu ki baklan ban lek kai game kim don kam ya ke kamera. Naga ta daw haki pun ki bakam fokus ya ke performance ban lek kai game kisat duna haka kamera. Temen tapan ini poi hau bateri jongka. Bateri jongka naga pun ki ada nya 1000 mAh. Bat lada ngamba kala nabaro ki pun IQM tangkan naga pun ka bahet tamu bateri jongka. Te hau charger ru kila ada sispa won. Te ban charge nadu ka jiro hadu 100% ru kanam simportan. Te hak naga pun kala support ru ya kata ka bypass charging. Te hau tu USB port pat kila ada USB 2.0. Hau ne te ki klaim ada tu batamai ubaki set a haki pun remdor. Temen tapan ini poi haki weki feature jongka. Kana ka pun kadon hadu kumba khatwe teli kita ki 5G ban. Bat lai thu hakana ka pun kadon ya kata ka triple chip setup ki balak ban boost lane klan ban tan network. Teh ka wifi ki ada ka wifi 6, bluetooth ki ada bluetooth version 5.4, ka NFC ru kadon, wire blaster udon, haki mic ru ki ada ki artiligi mic, bat haki speaker ru ki ada ki artiligi speaker, lane kita ki stereo speaker. Bat baro ki sensor badon kam ki don lun. Temen tapan ini poi haka main kata ya ka dor jongka. Kador jong kena pun ka sedang nadu ka sapu-sapu hajar kendai spa kendai sapusan hajar kata ya ka pra GB ka RAM bat ar spa san pun GB ka storage ka ba arpat ka poi sapunya hajar kendai spa kendai sapu pra hajar ma kata ya ka khat RGB ka RAM bat ar spa san pun GB ka storage ka balai pat ka poi san pu ar hajar kendai spa kendai san pula hajar kata ya ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage. Handai ladapi order dagi credit card nagi debit card jongka HDFC Bank kin yok discount hadu 1,000 naga toka dor tra jongki. Kum kato ka base model jongka kan poi kumba 10,000 naga 10,000. Kato ka ba arpat kan poi kumba 10,000 naga 10,000. Te kato variant jongka pat kan poi tang kumba 10,000 naga 10,000. Bat ya kana pun kindi nongkong ka haka lightrik jong unai match. Bat kindi tang naga official website jongka bat ka Amazon. Dengan sabu ya ka buy link jongka hapok ka description jongka naga video lana haka pin comment lada pi ban check out ya ka. Lada ipit ya kita kidor jongka kamtam ya kita kidor baka yok discount te kadang biang palat kana pun. Te ya kita ki baklan bahaban lek kai game bat ka budget jong pi ki bah hapok ka san pe hajar te ngalak ban recommend ya pi ya kana pun. Namar kane kan ya compete bat ka toka OnePlus 15R. Namar da uju prosesor kila ai haka turu. Tementang ngatarai lembah kena video jenga kan aji ngarap ipi sibun ban singa tu ya kena phone. Bat ya kita ki batemu ban tidru kila nang ban design. Tengin ni sem hakawe pat ke video jenga ku boleh sibun.